Amen. Imana tunataka tukije Nobushuka twese turi bazima hore kwa sababu sisi wote tuko wazima kama kanisa. Shimira Imana kandi kuko anashukuru Mungu tena familia yanje yose, familia yake yote kuva mu Kongo twaravuganye ejo na wale wanaishi mu Kongo wameongea leo jana, kuva mu Uganda, kuva Rwanda, kuva hano hose hapa Kenya no muri Amerika hapa US kwanza kuongea na wewe Mungu ashukuru. Noneka mureke asoma hano mu bitabo cyane tuwache hawezi kusoma kidogo tu. Mungu ashukuru. Dasoma mu bitabo cha Luka, ataweza kusoma ni katika kitabu cha Luka sura ya 10 verse ya 38 aya yake ya 30. Nuko bakigenda mu kirero hari umugore witwaga Marita aramwakira mujane we, yari afite mwene se witwaga Mariya. Yicara hafi y'ibirenge by'umwami yumva ijambo rye. Marita aramubaza ati, mwami tumukubabarire kuko mwene data yampariye imirimo wamubwiye akafa. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita we, Marita wigarira muri byinshi ariko kuromba ni kimwe. Mariya we yahisemo kugabanya umutaka kwa. Ibi jambo rivugiye kuko abicaye hasi y'ibirenge by'umwami bafite umugabo. Anasema neno hili kwa sababu wale wamekaribia miguu ya Yesu Kristo hawa. Huyu mugore afite ngo aramukana aliyoheye. Huyu mama ni ndugu yake na Maria. Marita na Maria. Marita na Maria. Kuko Yesu yagendaga mu bantu benshi. Yesu alikuwa akitembea kwa watu wengi. Ngo Marita ahagarikwa no kubazimana. Marita yeye akashughulika na mambo ya kuwapea chakula. Akamwambia ati, Marita we, akamwambia Marita, warudije muri byinshi, umejitokesha kwa mambo mengi. Alikwambia ni kimwe, lakini kitu moja. Maria akasema Mungu amemsatafa. Maria yeye amepewa urithi ambayo hatanyang'anywa. Na kituma nisomye, na sisi ndio maana tumesoma. Abazabaza hano ukicara hafi y'ibirenge by'umwami turahiriwe. Wale ambao wanakuja katika kanisa, nyinyi ni mmebarikiwa. Turahiriwe, mmebarikiwa. Imigabane n'isize yakwa. Urithi nyingi watu mnyang'anywa. Twarayihawe kuri bandata, tumepewa ya wadhambi ariko yarashitse. Lakini ilisha. Ariko umugabane mwiza tutazaa. Lakini urithi mzuri ambao hatutanyang'anywa ni kusikiza neno la Yesu. Unakaa karibu na Yesu. Unakaa karibu na Yesu na unasikia. Unasikia kabisa. Ndio maana unaweza kusoma. Sisi ambao tumekuja kusikiza neno la Mungu, tukae tusikize neno la Mungu. Kuna mgeni mwingine amepita. Karibu.